rurageretse hagati ya Isiraheli na Irani, aho birirwa bicana umusubirizo by'umwihariko bibanda ku bayobozi bakuru. Ariko igihugu cya Irani ni kimwe mu kimaze gutakaza abajenerali benshi nyuma y'ubushyamirane buri hagati ya Isiraheli ndetse na Irani. Ni ibintu bikomeje gutera impungenge igihugu cya Irani, kandi Isiraheli ikomeje kwerekana yuko ifite ubuhanga budasanzwe mu guhangamura ibihangange. Reka duhere kuri iyi nkuru ya generali wayoboraga ingabo zidasanzwe yaburiwe irengero. Inzego z'umutekano za Irani zatangaje ko General Ismail Khan atigeze amenyekana aho yaba aherereye guhera ku cyumweru gishize, ubwo ingabo za Isiraheli zagabaga ibitero mu gace k'amajyepfo ya Beirut, umurwa mukuru wa Lebanon, aho uwo mujenerali yari ari mu ruzinduko rw'akazi. Bikaba bivugwa ko yaburiwe irengero ari kumwe n'umuyobozi mukuru wa Hezbollah Hashem Safieddine. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza, Leta General Ismail Khan wayoboraga umutwe w'ingabo zidasanzwe muri Iran Quds yaburiwe irengero nyuma yo gusura uwo mujyi wa Beirut umaze umunsi ugabwaho ibitero bitandukanye n'ingabo za Isiraheli, ndetse bikaba bimaze kugabwaho ingabo abantu benshi, harimo n'abayobozi batandukanye b'umutwe wa Hezbollah ubarizwa muri Lebanon. Bivugwa ko General Khan ubwo yari buriwe irengero yari mu gace ka Daniel gaherereye mu majyepfo ya Beirut. Muri icyo gihe kandi ibitero bya Isiraheli byari bikajije umurego muri ako gace, hagamijwe kwica Hashem Safieddine wari umaze igihe gitafashe inshingano zo kuyobora Hezbollah. Uwo muyobozi mushya wa Hezbollah nawe yaburiwe irengero muri ibyo bitero, kuko abo mu mutwe wa Hezbollah batangaje ko ataboneka kuri telefone, ndetse bikaba bitazwi aho yaba aherereye, n'ubwo Isiraheli itigeze yemeza niba ingabo zayo zaramwishe mu bitero zagabye Beirut. General Ismail Khan yabaye umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran guhera muri 2020, ubwo yari asimbuye General Qasem Soleimani wari umaze kwicwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitero by'indege byagabwe Baghdad muri Iraq, aho hari mu mwaka wa 2020. Ikinyamakuru Times of Israel cyatangaje ko Iran yemeza ko yatakaje itumanaho n'uwo mujenerali Khan, kandi Hezbollah ikaba itazi aho aherereye guhera ibitero byagabye na Isiraheli bigamije kwica Hashem Safieddine byagabwa. Umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli Liyetona Koloneli Nadav Shoshani abajije ku bivugwa ko General Khan yaba yaguye mu bitero bya Isiraheli Beirut, yavuze ko igenzura rikirimo gukorwa ibizavamo azabitangaza. Mu gihe kandi umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah Hassan Nasrallah yiciwe mu gitero cyagabwe n'ingabo za Isiraheli. Nasrallah yapfanye n'abandi basirikare bakuru bo muri Hezbollah nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Isiraheli IDF. Mu rukerera rwo ku itariki 28 z'ukwa 9 nibwo igisirikare cya Isiraheli IDF cyatangije ibitero kuri Liban, hagamijwe gusenya ibirindiro by'umutwe wa Hezbollah wakunze kuzengereza iki gihugu ushyigikira umutwe wa Hamas. Ni ibitero Isiraheli yavuze ko yiciyemo umuyobozi w'ishami ry'umutwe wa Hezbollah ishinzwe kurashisha misiri witwa Muhammad al-Ismail ari kumwe n'umwungirije witwa Hussein Ahmad Ismail. Abwo abapfiriye muri ibyo bitero bose bahise bamenyekana, na cyane ko imbangukiragutabara zabuze uko zigera mu bice byagizweho ingaruka byo mu karere ka Daniel bitewe n'uburemere bw'ibisasu Isiraheli yari iri kumisha kuri uwo mujyi. Icyakora abantu 6 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero IDF yagabye, abandi 100 barakomereka. Kubarura ibyangijwe n'ibyo bitero bikaba bikigoye kuko ubutabazi bwihuse butari bugishoboka. Iki gitero kibaye nyuma y'umunsi umwe Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu atangaje ko ingabo z'igihugu cye zizakomeza kugaba ibitero bigamije gusenya umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ufite ibirindiro muri Libani na Hamas ikorera muri Palestine. Ibi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yabitangarije mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ku cyicaro cyawo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari ku itariki 27 Nzeri 2024. Nubwo Isiraheli ivuga ko izakomeza kugaba ibitero, ibihugu byinshi bikomeje gusaba ko ihagarika ibitero muri Gaza, ariko ntibikozwa. Perezida wa Isiraheli Benjamin Netanyahu avuga ko umutwe wa Hamas ukiri ikibazo ku mutekano w'igihugu cyabo, ikaba ariyo mpamvu bazakomeza kurwana inkundura. Benjamin Netanyahu yatangaje ibi nyuma mu gihe ingabo z'igihugu cye zimaze iminsi 5 zigaba ibitero kuri Hezbollah muri Liban. Ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko
intambara ya Isiraheli irwanwamo n'umutwe wa Hamas imaze guhitana ubuzima bw'abasivile benshi. Amahanga akaba asaba ko yahagarika intambara n'ibitero ikomeje kugaba kuko bihitana umubare w'abantu benshi, ariko ntibikozwa na rimwe. Kuri ubu ngubu rero biragoye kuko Iran yafata icyemezo cyo kumisha za misile muri Isiraheli. Ubu Isiraheli irakubita agatoki ku kandi higisha abayobozi bakuru ba Iran uruhindu kugira ngo ibamaremo gake gake kugira ngo ibace intege batazongera kuyigabaho ibitero.